Petek je. Pati. Oh my god, kjera porcija je to. God, jaz sem bila včasih obsedena s James Bluntom. To moramo iti. Gremo spet na sprehod in mogla sem si letno karto za te vrtove kupiti. Je ona, ko tam prodaja pač karte, on je črkoval moje ime, ker pač ni glih nemško ime in pol ona reče, pač hrvaško začne govoriti in sem oh. Are you a student? No, I'm talking about her speaking Croatian. Yeah, but she asked you. Ja, vprašala me, če sem študentka. Ali karkoli, pa sem rekla, da ne. Tako da sem se domače počutila. Tukaj je drugač bolj dolgo svetlo, ker smo pač bolj severno. In ura pol 6 izgleda pa, kot da je srednjeva. Ja. Pa gremo pa trgovino, moje najljubše opravilo v Nemčiji, ker je pač malo drugačne stvari in tak naprej. Gremo zdaj korake nabrati. Končno so te fontane zaštartali. Summer. Her tail is as long as her body. Oh. So pretty. It has. Foodie time. Prišla smo nazaj s prehoda, zdaj bomo pa nekaj pojedla, pa šla v trgovino, ker če greš lačno v trgovino, ni gut. Evo, danes gremo pa celo v eno novo trgovino, ker še jaz nisem bila. In sicer Edeka se imenuje. Tako da bomo videli, kak je to. Doskrat imajo zraven teh trgovin take kontejnerčke s hrano, kavo, tak naprej. Gledam. Store. Oh, this is big. Okay. Are there any other zucchini? Oh, small carrots. To se spomnim, da smo lani rabarbaro iskala 100 let in zdaj jo randomly najdem, tako da bom probala en recept narediti. Poglejte ta zdrav voziček, beautiful. Gesund. Gesund is, what's the word? Expensive? Okay. No, expensive. Oh, hi. Servus. Süßen, goat, love, babe, mate, bestie, family, Familie. Freundin, Schatz, Sis, Kumpel. Pa imajo še imena. Danes je dober dan, zato ker dvakrat so že mislili, da sem študentka. Čas je sreča enega bivšega sodelavca in je rekel, če sem že končala študijo. Pa ona, ko sem kupila karto za vrtove, je isto mislila, da sem student. Ok, še ena trgovina, kjer nisem bila, to je v bistvu drogerija. Rabim puder, tako da bomo videli, če ga ima. Ne, tukaj tudi nimajo tega pudra, bomo mogla iti jutri. Čeprav mislim, da DM tukaj ga pa ima. Soft glam filter, ful se mi ne da zdaj probavati novega novega pudra po barvo iskati. Ni tako poceni. In tu imajo malo bolj temne barve, tudi so malo bolj inkluzivni.
Evo mi, da smo nazaj. Včeraj sta na busu jedla eni 2 španki pred mano, guacamole pa tortilla chips in sem prav rekla, moram si kupiti, ker se mi tako lušta. Dobro jutro. Dan sem začela z montiranjem enega sodelovanja, ki ga bom da danes objavila. Zdaj pa moram nekaj pojesti. In sicer ne bi bil to moj zajtrk, ampak ful bi rada ono solato pojedla, ko sem si včeraj kupila. Pa piščanca si moram zraven narediti, tako da bom zdaj piščanca naredila. Pa ga bom naredila, pač vse bom spekla, kar sem včeraj kupila, zato ker ga bom jedla tudi z drugimi, z zelenjavo, ki jo bom pol naredila. Tako da ja, pol bi pa rada šla na sprehod, pa posnet moram še preostali del za sodelovanje, da lahko pol vse združim in objavim. Evo, ta solata je. Ima zeleno solato, krotons, sir, omako. Edino, kar nima, pa še neke orzo nudle. Zgleda tako riž, sam so nudli. Nima pa teh orehov. Pač ni iz iste trgovine, ko imam ponavadi. Vegansko? Nikoli še nisem jedla veganski sir. What? Ok, jaz bom piščanca zraven dodala. Zajtrk je pripravljen. Zelo dobro. Čas je za hrano, imam pa še malo ostankov salatike. Taram.
Kak je se košato in zeleno. Mislim, da bom to kaj ta porabila za vse stvari danes. Ne vem, koliko me čujete, ker piha. Ful je prazno. Sodelovanje je končano, posneto, zmontirano, objavljeno. In skočila sem glih Hofer. Sem mogla kupiti kruh pa še bučke, ker rabim dan za recept. Pa kaj še, peki papir. Kuharski stream imam čez dobro uro. Ampak jaz sem mogla iti na sprehod. Sem si ga 30 minut sem ga za 30 minut sem ga prestavila. Ker sem res hotela iti ven, ker sem cel dan za računalnikom bila. No, kuhala sem jaz, ampak ja. Kak je fajn. Prav, tak velik kamen se mi je danes odvalil od srca. Toliko imam, toliko je bilo zdaj skozi vse te dni s potovanji, pakiranje, delom in prav veselim se vikenda. Še vedno bom delala, ampak ne tako intenzivno. Ja, bom pa tukaj več povem, ko bom lahko, oziroma ko vse tako bolj sfiniširano. Glede moje odločitve, ki sem je sprejela, res ful vam nočem tako, nekaj imam zapovedati, v bistvu ni nič, ni v bistvu dobra novica na nek način, hkrati pa ni slaba. Ampak tako, res ni tak človek ful razmišlja in se ful poglablja v stvari in časi malo preveč in ja. Del dan je za živeti. That's it. Dobrodošli v nov dan. Danes sem si pa privošla malo več spanja. Do 10, pa še nekaj sem spala, že dolgo nisem tak. Zdaj grem pa na sprehod, pa ful bi rada šla v Miller, pa Teddy. Teddy bi si rada en zvezek kupila, pa mogoče na to vrečo, tote bag, ker nimam nobene vrečke take, te iz blaga. Pa puder končno, da si kupim, rabim puder, ker mi ga zmanjkuje zdaj zares. To se spomne teh flašk. Prazno? Polno. Nisem dobila prav tote bag, Teddy ga ni imel, sem pa v Millerju to vrečo nakupovalno dobila. In koliko je bilo? Pozabila sem račun vzeti. Oh my god, cute! Sem zdaj stvari sem prestavila. Šla sem si to, to se, najbolj se tega slovensko reče, komplet udarnih igel, slovensko piše. Ene črne kulije. Hodila sem en zvezek, kot sem rekla, in sem si tega kupila. Very important notes. Všeč mi je, ker ima spiralo. Kot sem rekla, sem si puder kupila. Jaz upam, da je ta pravi, mislim, da je. Ker ga verjetno mogla še malo mešati, da mu je eno zero kolov piksni jutr za livestream, ko grem ven, ko grem hodit. Poslušam James Blunta, če bomo šla na koncert. Evo, jaz sem nazaj, zdaj sem pa tako lačna, da si moram hitro nekaj narediti, ker si moram glavo umiti in se spraviti za livestream. Tukaj pa kuham polento, da bo zraven golaža. Hi folk, midva gremo v center na pijačo, jaz sem končala še en dolg stream in ja, petek je. Party! Can you also take one picture? No. Like, go up.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, baby? Sam si mora zmešati Moscow Mule. Is it gonna be cheaper? 10 euro, do it yourself. You pay 10 euros and you have to pour your own tonic or ginger beer. Sladki krompir pomfri, to je parmezano ali nekaj, to je pa tartufi majoneza. Well, wait, picture. Release me. Why won't you leave? Mr. Mayor, you were elected in a campaign to clean up the city. Hi. Evo, danes je sobota in je bil tako bolj počasno jutro je bilo, naredila sem brunch in ko sem se spravila, ker smo šla v Heidelberg in gremo na nek most. Enkrat smo že bila na gradu tukaj, že 2 leti nazaj. Zdaj pa gremo na en most ali nekaj, ko nismo še šla. Pa pol malo hoditi po mestu in ja, ob 5 imam pa live stream, tako da 4 ure imamo cajta, oziroma manj. Ja, 3 pa bo čisto ostalo. Razgled. Bolj greš desno, lepši razgled je. Heart filled with worry. No more. In a world full of sorrow. You watch the world from the place beneath the willow. They're eating the So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. tam smo bili prej. Like this fence, it fits art piece. Iskala smo parkirišče po moje 15 minut, ker je sonce, sobota. Zdaj pa gremo na eno pijačo ob reko, kako se imenuje? What is the name of the river? Neka? Neka. Ja. Gema. Schnell gehen. It all seems so heartless. Oh ja. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Einmal Pilz und einen Radler. Fake beach. Hey. Fishes. Cause you gotta let know what you can. No plastic. Don't forget, you gotta let know. Evo, da smo prišla nazaj iz mesta, zdaj grem pa jaz live streamat od zun. Torej gremo na sprehod in tak naprej. In svojo vrečko, pa stvari not, powerbank, tripod, da bom imela stojalo za telefon, eno kolo pa nekaj za šivati, ko nek vezenje oziroma potiskanje igle skozi, tako da bom videla, čem sploh to delala. Gremo. 눈치 보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가져
말만 하지마 그런 거랑 차이가 있어 baby 동선을 타고 난 날아올라 yeah. 동선을 타고 난 날아올라 yeah. 동선을 타고 난 날아올라 yeah. 동선을 타고 난 날아올라 하고 싶었던 춤이 다 골라 어디든 갈 거여서 밤바다 그저 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아름다운 느린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 yeah. 오늘은 한편의 동화를 썼음해 동선을 타고 난 날아올라 yeah. 동선을 타고 난 날아올라 yeah. 동선을 타고 난 날아 Sam to klasje. Zdi se mi pa, da imam ful krajše. Tako so bili tanki špici. Dolžino naredijo, sam so pa kar neki. Evo, gremo na kavo, pa na verjetno kako torto. Starših teda. Danes je taka prosta nedela, tako sem rekla, bolj prosti vikend imam. Malo sem igrice igrala, pa... A ja, postrigla sem se, ste videli. Mislim, pol večer gremo pa na večerjo, ker bi rada šparglje jedla, ker tukaj je sezona špargljev zdaj, sploh predvsem to mesto. In imajo tako dobre stvari, ko imaš kakšen nicl ali pa kaj, pa imaš pol te bele belušege, pa omako holodec, tako da se veseli. Schmetterling! Schmetterling! Back in the day, they had a stage here with half of Ja, ja. Looks like toast. It looks like whipped cream. Oh my god, kjera porcija je to. What? Isto mama. Ok, mislim, da sem kar dobro pojedla. Glede na to, kakva porcija bila, sem bila res lačna. Brunčiri brunč. Eno kao za popeš sem si kupila. Drugi nisem bila, se pa grem v te vrtove na sprehod. Najprej me je zeblo, zdaj mi je pa vroče.
hiter nakup, sploh nisem imela, da sem različna paradajza vzela, en je cel, en je pa narezan, kar je čisto cool. Gremo kuhat bolognese. Najprej bom lupila čim več česna. Direkt iz busa, na katerem sem zelo malo spala, ker nisem sama sedela, sem pa sedela za onimi mizami na Flixbusu, ampak ja, nisem se mogla naštimati fajn, imela sem moj ruzak med nogami, tako da res ni bilo placa za noge, pa sem mala. Ampak v glavnem ni bilo bed, samo spanja mi primanjkuje. Zdaj pa sem se lotila kar montiranja, že 2 uri montiram. Zdaj imam pa pauzo za hrano, sem že lačna, pa paket čakam. To je to. 나와 단둘이 길을 걸어가 닿든 말듯한 손 True.
Kakšne lepe poletne barve. Mislim, da je ta rumena barva poletja oziroma pomladi. Nimam mleka in sem zmešala malo te smetane za stepanje z vodo in bo to moje mleko. Sem probala, je še vedno ok, ni kislo. Če pa kaj se pa v življenju znajdemo, ne? Kada sem zdaj neko revolucijo naredila. Ok, gremo naprej delati. 그 사이로 네 마음이 내게 온 건 어쩔 수 없지만 What can I do? 배지를 돌려놓고 펜만 손에 쥐고 있어 I'm sick and tired. Evo, sem mogla probati, nisem več mogla čakati, v glavnem te majčke topi so isti kot lani in imaš pač te navadne špagete na ramnice in pa imaš podložke, ki jih lahko odstraniš, te tako lepo pride, pa ful so udobne, malo podaljšani so, tako da niso čist modrci, ampak so v bistvu te crop top majčke. Jaz imam v številki M, modrce imam ponavadi reš malo večje, odvisno, te pajkice imam pa v S. Te so tako lahke, raztegljive. So pa te novi model Second Skin in so zadaj na ta V narejene, tako one dolge pajkice, malo so krajše nasploh te. Ko si daš gor, pajkice izgleda kot navaden šiv, ampak ti lepo podari, zato ker ko imaš slečeno, je pa v bistvu izgleda kot scrunchie. If that makes sense. Ful lepo. Taka baby pink barva za poletje. Zdaj pa še probajmo kiklico, sicer že imam črno, se pravi si lila te barve. Te so te, ko imajo spod kratke hlače, tako da te nima kaj skrbeti, še žepke ima od znotraj. Kje so? Aha, tu. Tako da, dajmo še to probati. In pa še oblekca. Cutie pa tudi, ok, zdaj imam te dolge štufe, ampak isto sekenski material, zadnji navzkriž. Pol imaš spod seveda kratke hlače, tako da ti nima skrbeti, na eni strani imaš žep, da si lahko kaj shraniš, isto snemljive te podložke. Ki bom dala ven. Tako da, pač po želji. Ful lepa barva. Cute iz celega je, tako da edina slabost je, če te lulac, moraš pač zgor dovzeti, ne? Ampak je ful tak na komod, pač nam recimo, če se športaš v te oblekce, te ne rabiš skrbeti, da bo karkoli zlezlo, kamorkoli, ker je vse v enem kosu. Jaz sem ful rada obleke poleti, če ne bolj na komod so. Jo imam pa v številki S. Evo, tukaj zaključujemo ta nemški vlog, zdaj pa nazaj za dobra 2 tedna, preden da, oziroma 3 tedne, preden da je čas za Španijo že, ne vem, kako je tako hitro minilo. Hitro bo, zdaj pa jutri grem po Miko, ker imam tudi zdravnika in ja, komaj čakam, še en dan moram čakati na njo. Ampak itak je cool, ker moram danes razpakirati, gužvo imam, tako da če bi bila tukaj, ali bi si mogla fraj vzeti, ali pa bi bila zapostavljena, tako da naslednjič vidimo z Miko na čelo. Hvala za vaš ogled, če vam je video všeč, ga lahko lajkate in me s tem tudi dodatno podprete. Ok, čau! Missing someone